Balai lacu pediang haduk kendai teli ki klub naga English Premier League penlek kai haka UEFA haus nem arjar arpsan arjar arpondreu. Kublai piki parlo pagasian naga Porsche ngak kerpate piki batmai baban share berlaj bersubscribe dengan channel. Hawaj ke Champion League ni tim bakala ban pediang kumba sausan teli ki klub ki badai naki top 4 league. Kita gilong ke La Liga, ke Bundesliga, ke League One, bat ke English Premier League. Reha neus nem arjar pesan arjar pendreu ke English Premier League tang Champion League la yorung hadu andreu teliki tim. Kadau golong baka Tottenham watla ke jingle kai ha English Premier League ke don ha kerdan ke bakanyo ke baka mai tang laipo prapoin naki laipo prasin imaran. Drake Tottenham na gijing job jika Manchester United hagijing kai final jong ke Europa League minta osnem minta ke Tottenham kelak syak kan tupelang rengkat bat ke Liverpool, ke Arsenal, ke Newcastle United, ke Chelsea, bat ke Manchester City ban yorung syak ke Champion League. Habangi pai segawai bat ke klub ke bay yorung syak ke Europa League tagade ke Crystal Palace. Warla ka Crystal Palace ladangi pej haka match ken point jong ke English Premier League ka Crystal Palace ka don hakerdan bakat ar berka mai tangsan palai point nakilai poprasin mi madan ndrei ka Crystal Palace klayurung se Europa League ka daw golong bakala penlim jika Manchester City haka final jong ka FA Cup menta osnem kumta layu arung rengkat bat Aston Villa ke Europa League. Kumta ke Nottingham Forest ke badon hakerdan ke bahinyo ke English Premier League. Bat kala kamain rupon nakilai poprasin mi madan. Kala siapan hiarno ya ka ke UEFA Conference League. Kumta ke English Premier League kalayu arung haduk kendai teliki klub lekai ke UEFA hane usnem uban wan. Kublai shi bun ngusdo way pat ke video.